Aya Mara Clara niko bakise aracyari junior mu bigeze tsingini Vision Base nimucikwe rero dutangiye episode ya gatatu bakise Mara Clara mugeze byinshi mwibaza wrong answer gusa mugeze agakunze hamagara 07785143 bagufashe dutangiye Mara Clara mugeze byinshi twabonye ndetse mugeze imiryango irahangaha ntabwo nzi imiryango ibiri huriye he mugeze ubwo n'abakene n'abakire karacyakomeza ndetse mugeze abana babiri baracyahanganye nanone ni Mara na Clara bahuriye ku ishuri umwe ni umuhanga mu buryo bwe ndetse mugeze ni umuhanga mu buryo bwe n'inshuti ya bose. Who is that? He's called the lover boy of the south. Bamwita Lover boy wo mu majyepfo. A VIP. Ni VIP anga muri gereza. That's cool. I can see that the boys are all moody and even the girls they're all acting. Abana bose bose n'abana babibi bagitwaraho n'abahungu n'abakobwa. Santos. Ahango sorofite umujinya. Ese on delivery. Yamurakara mugeze ngo umukire. Bize ngo baziranye. Desiree, stop it. She said it was not intentional. Umva ntabwo yakoze bishaka. Mujye kure yacu. Like that girl, bro? Ubwo namukunda Christian. You're not even my type. Nago nagukunda, not even my type. Mugeze ngo bishize yarangiriye. Izo ni incamake. Dutangiye gusa kono mu ishuri gose umwe yakaje ku ishuri abana bose bariga ndetse cyane abahanga barahari n'abaswa barahari. Dutangiye episode ya gatatu ndakeka byatangiye gusobanuka tugiye mu nkuru nyayo nyirizina kadutangire sasa. Nya kubakaje. Muritonda. Disappointed with this class. Ngiye rwose nka meteresi wanyu mwese mwandakaje nk'abanyeshuri. If you were not prepared. Mwese nabahakize bimeze ngo gose muteguriye examen mwatsinzwe examen mwese hafi ya mwese mwatsinzwe. One of you got a perfect score in uretse umwe muri mwe nyine watsinze rwose abonye amanota ashimishije. Miss, who is it? Who got the perfect score? Nso ngo watsinze yabarinde. Give a round of applause. Mwese mu amashi. Mara David. Bamwita Mara David. Watsinze. Yabonye 100% mu kizamini nabahaye. Congratulations. Felicitation rwose. Next with 91%. Undi wakurikiye abonye 91. Valier. Bamwita Clara de Valier. Arahaguruka de Valier. Go girl. Clara de Valier. Mugenzi abanye Espanye bavuga ye gutyo beze mva mazanga za Casillas bari Casillas. Ako ya nako raba erinde bavuga ya. He got 85%. Mugenzi ako Clara yamurebye kuva yabonye abigose abonye umuntu umurusha mu ishuri. Got a perfect score and I only got 91. Nigute mukobwa boni jana nge nkabona cyane na rimwe. Happened. Bibishoboka bite? Don't be oh so strict. Umva wigose witwita umutwe. Luck. Yakopeye nama y'urwo yagize. Was the math problem? Gambere byari math aransi na neme none uri musongeye kunsina ngiye kora amanota hejuru yanjye ndeba. This has nothing to do with luck anymore. Ntabwo ngibi bijyanye no kuvuga ngo amahirwe cyangwa imigisha gusa. Become a valedictorian. Rwose atangiye kuba umunye nsinzi ndeba. You just need to relax. Tukeneye gutuza. Let's go to the coffee shop. I heard Chris. Hello mugeze muri hangana gato ko gasumye rwose suko mbishatse n'umuriro ubiteye turacyakomeza. 87%. Mugenzi ako rwose bakageze mu ishuri yaramutsinze bwa mbere. Bwa mbere byari mugeze mu mibare abona amanota menshi mabyibuka. Ndabona ubusa. Sasa agatashya ko mu rugo. Got a perfect score and I only got. Ntabwo nyemva ngo ni gutira umukobwa tsinage nkabona 9 na rimwe ntabwo bishoboka no nantiye. Happened. Byagenze bite? Don't be oh so strict. Umva wita umutwe. Just luck. N'amahirwe yagize. First it was the math. Bwa mbere byari imibare. This? None munsi ko n'ibingira byongeye kundushya. Nothing to do with luck anymore. Ntabwo ngibi ari amahirwe gusa bwo umukobwa meze nkafite ubwenge burenze ubwanjye. Impossible. Bishoboka. You just need to relax. Ukeneye gutuza. Come with me. Let's go to the coffee shop. Tujye munsi mukuru weva muri byo kuvuga ngo iki. There. I don't think so. Oya ntabwo bishoboka ntabwo najya muri ambiance natsinzwe. Mugenzi umukobwa waba abakire mugenzi akunda kwiga. Sasa mugenzi akunda katashye gose mu ruganga yatsinze umuryango wose uramwishimiye. Got it from me? Mara. Well, who else? Of course I got it from you. Gose ubwenge nabuvanye kuri mama. Here. Ni wamaye ubwenge bwose mfite. You should put it downstairs so the neighbors can see it. What's wrong with you two? What's this all about? Mwe cyuma mukusa kuzanga mugenzi ukamenyere nyirakuru umukobwa. Mara got a perfect. Mugenzi umugore ubyara ise wa Mara yanga umwana na nyina kubi gose babananga mu rugo nyirakuru gusa arabazira kubi cyane mugenzi bahora biyenzaho. Her exam. Yatsinze abonye amanota 100% mu kizamini cye. So what now? None ngora iki? Can I eat that? Ibingo umuntu yabirya. Can I eat this? Gotta get me a glass of water downstairs. Nyana asunana amazi yo kunywa. Kanye nyaza gusa itonganye umwana wacu mutonganye. Mom, it's all right. Mama kanje uri wigicwa mu mareka gusa kanyende. Day. Mugeze umugore arabazira ko bini nyirakuru baba mu nzu ye. Your daughter? Kobwa wawe. She's too nice. Looks very unreal. Nguko gose yagira mwiza kuri nge gusa abona ameze nkarimo kundyaje Trux and Leo mugeze nago bigose n'uburyajyaga naga nkunda. Come watch this. Ngana ngo yakono turef mugeze ko ngose tugakamuguru rw'abakire kwa ba Clara. To study. Mfite kwiga ejo mfite ibizamini. Yeah.
mwihangane kamyaza cawo ni Clara wabona abakire filime iraha filime irimo amabira menshi gusa byose mwitonze kuva nayifashe mu byanga byakunda harimo iki irasobanutse ko niki nsobanutse. I heard Clara earlier. One of her friends by her new classmate. Really? Yes, sir. Clara is really threatened by her. It is Mara. Oh yes, Mara. Night, so there, I finished it. Reaction. Girls, Great idea. Great idea. This is what we'll do. Talking to me? Of course we are. You're the only Mara around here. Here's a drink for you. But for what? Ntabwo azaramushaka hiki nyuma iminsi myinshi bagiye kuzakoza kumwiryaho That's ndezire mwe urukuri uje akora rwose byamushaka mwe uri muzira kubi aje gusanga ngo bavuga ngo akiri ngo bafashe rwose ngo by'imibare ngo byabachanze ko bakaje hafi ye. Can't understand. Sasa abanyazi ko bakabafashanga gose afasha mu bijyanye n'imibare Formula? dore ngo Desire arakora mu gikapu cye indani Good Mara. mugenzi warimo Dofari yaje yitwaje homework This, you see? kozama ko ndani mugenzi muri marete ya Mara You'll have afana mugenzi wako byakorewe Dofari 4.5. homework. Now I know, okay. Urakoze ngo sakoze kudufasha gose ubwo ko hakuno wayi ngana na 4.85. Welcome. Kwa abakaji Come here, I have good news. sasa femera kwa Clara gose tugufite hakuno makuru ashyushye Down. Charles tuguye hakuno gose tugufitiye inkuru For sure you'll be happy with what we did. rwose njye kabyo twakoze byose baza kukwishimisha byanga byakunda kudushimira n'abakobwa. What is it? Niki mwakoze akira hakuno We stole Mara's reaction paper. twagiye twiba impapuro za Mara zigaragaza aho yakoreye reaction paper. So it's automatic. She already has 25%. byanga byakunda kuva atakoze Dofari ivyo ngo baramakata amanota 25 demerit max. My reaction paper for the Naje assignment. gutanga impapuro zanjye za assignment mwadoye mu Dofari yo mu rugo reaction paper ngindi zirazizanye ndasanga byanze ko babaza umwibye ntabizi Where is it? impapuro za Dofari Just for a while, ma'am. assignment byanze bari bahawe Just here earlier. It was in my. Where is it? Do you know how many zakisatse I've already heard that kind of excuse? Umva mwana muto uzi abanyeshuri bajya basanga bandikaye imitwe nk'iyo ngije kuneka ikinyomo je kuneka ngane uri wijana uje kukimbeshya It was really here. I really. nako nari nyifite mahangaha Okay. sawa rero Just look for it. genda ugishake A reminder, Mara. uyu munsi rero umunsi wanyuma mu byibuke mukobwa mutoya Today, n'ubu utaje 25% demand. nagukata amanota 25 ku ijana 25% demerit filime iraha For sure your grade will now be higher than. rwose byanga byakorera muri iyi minsi igiye kumuca mu manota rwose igiye kujya inyuma Why did you do this? mwabikoreye iki ibingibi Did you believe in me? ntabwo munyizera ko ndi umuhanga My friend? ushobora kwikorera It's not like that. wanaga ko bimeze To be sure. gusa cyane twagira mukora ibiki bigenze Clara yabyanze bigenze bashaka bigenze agaragaza ko ari umuhanga mu buryo bwa batamwibiye It's like you're telling me that I can't beat that Mara. muragaragaza ko rwose nshaka ko ndi umuswa nshaka ko natsindira mukugana impamvu mushaka kujya mu nyibira nshaka kunyishaka nzabikore mutsinde kuneza mwinyibira ko yakagiye Clara we sasa ko nabona bavuga ko byiza bakunda kurukoba. Only thing that's ever in your head is to resort to cheating. Iteka cyo cyambere kuna buzima no kugira ngo wibe ukurakaza abana nukumbaraga nwe nakiri kintu ushaka mu buzima kinyuze mu nzira nzima. Whatever. Namaze wamaze nyine unuse n'ikindi wakora uretse kumara nyine wamaze nyine kamara ubusa. Losers. I hate them. Bari abatindi gusa nabanga ruzazi n'abahombye. Whatever. Birakureba wamaze nyine wabakinye umukino mubi kugeza ubwo ko yataye umutwe gose bayabuze impapuro za devoir assignment bari bahawe reaction paper Mara bite Forgot this. Bingi warabyibagiwe wabisize kugeza ukarishimye ni Kamara. Wow, thank you, Clara. Urakoze Clara. Thank you for this. Nari nabibuze. Where did you find it? Wabivanye he acaho mugeze beze ngo bahanganye ye urakoze kana keza nakagwa neza disi n'inshuti ya bose. Next week is our annual inter-school academic decathlon. Icyumweru gitaha dufite amarushanwa ahuza ibigo byose amarushanwa abana bimwe mu mwaka annual rwose inter-school academic. That's a contest for the smartest students. Ubaye amarushanwa kwanisha kuna kubongo ahuza abanyeshuri abahanga gusa. It's so much.
kandi ugasaba ibihembo ngo bibe ibihembo bihambaye joins in, but we have never won even once. gusa kuva twabona rimwe ikigo cyacu cyatsindiwe amarushanwa gito ko tugiye turatsindwa. We have chosen 2 of our brightest niyo mpamvu twatoranyije abana bacu b'abahanga kurusha abandi bose babiri kugira ngo baserukire ikigo cyacu mu marushanwa. school. First is Miss Clara Del Valle. uwa mbere ni Clara Del Valle arahaguruka. Congratulations, Clara. Felicitations Clara. Second is Miss Mara David. undi ni Mara David no twatoranyije mugenzi wa kabiri. iyo film iraha bagiye kujya mugenzi marushanwa batoranyije mugenzi bombi baserukira ikigo cyabo. mugenzi ni Mara David na Clara Del Valle. Sasa kono kwa mugenzi muri basket bose Christian Gakurwa n'abasukobwa bose ku ishuri baramwemera ngo ni bogari ni mwiza ari muri basket bagakiniye. Hey, will you stop it? You know those guys are just gonna clobber you so... hasuri kucyumuka mu mashanyarazi cyangwa ngo mu mashanyarazi bose baza kubona ko umusore mwamukunze cyane mushaka kimwe kiraho ngaho. Be the one to do the beating? Ntabwo se umusore twese dukunda ko atsinda turamwemera. Hey, wait. muri mubiki. How come all of you like that guy? Hako kimwe se mukunda kya gisore ngo ni Christian mugikundira iki? Even handsome. Nanubwo ari mwiza. Handsome? Urabeshya. Oh, are you okay? Cyangwa uri impumyi cyangwa ngo neta umutize basi wambare urebe ubwiza bwe. Oh, stop it. My eyes... Ntabwo ndi impumyi ndeba neza ndabizi ko atari mwiza. So there. He's kind of tall. Ni muremure. Afite His eyes are okay too. amaso meza. And then also his nose. Afite n'izuru ryiza. Mouth, he's okay too. Nawe n'umunwa ni myiza. Doesn't mean that he's cute at all. Ntabwo bivuze ngo ni mwiza ariko kuba afite ibyo byose uko ari byiza. But you noticed it all. Uzi ikintu gitangaje. You know what? Waramupfuye. I think Ndakeka you got a crush on him. ahubwo waramupfuye no kwanza kubivuga. Not me. Yewe. You're wrong, Jim. Mfaru ya rusenzi. Never have a Sinibishoboka ntabwo ntibishoboka naho byabaye. and conceited Christian. Ruriya ruzingo ngo ni Christian rugenderiye. Yeah. Mugeze kenshi bakobwa bugeze muri sobora bashwana. Mugeze gose Christian bose baramukunda. Uwo muhanga muri basket ndetse gose afite igihagarara arateye. Ya. Kaba ko muri sobora bugeze barabashwanye. Sasa ko kakajanga. What? Niki? Aren't we going to study for the academic? Kirara ko dufite amarushanwa tujya kujya mu kembe duserukiye ikigo twajya menye nawe mbe tugafatanya mu kwiga kugira ngo twende tuzatsindire hamwe. Want to? Oya dushaka kujya kugenda kugira ngo bishaka. Isn't it better if we study together? Ntabwo dukorera hamwe ko dufite amarushanwa hamwe kandi tujya guserukira ikigo cyacu kimwe kadufukore mu ikipe dusanyira umugozi umwe. Dati weya. I know what you're up to, Mom. Ndabizi tugamije. You want people to see us together. Banyanga babone ko nyine turi kumwe kugira ngo menyekane umusitari nkanjye. You're part of my son. Komeza unyikurureho. That's right. Niko bimeze. Just want to hang out with us. Yagashaka kugira ngo twikurire komeza twizirikeho. Barakubeshya. Ikipe yacu iruzuye ngo dukere n'umuntu kutwuzuza urumva dore kwasa. Cana handi. Excuse me. So, how about... Yezu baramuzira. They won't even take a second look at Kay. Whatever. Yezu bakagiye mugenzi wako kavuze ngo bigane barabyanga. Everyone wants to be friends with them? Yega bazo nyine mena b'inshuti. Ese mbe bakunda mwiki dore ko basakaye gikomeza mugenzi ko kakagiye kaza ko mugenzi kwiga kare konyine bagateye baro. Karimo kwiga. Barekagwaho nyiri baravaye. Sasa ni Christian. Barazirana urunuka nako mugenzi kuzukuza mugenzi bikesha barabashwana. Byahere muri alimentation mu kibuga cya basket sasa ko kandi nyumvira amagambo. Kuyakaje. Again? Unoje kuza kunshotora amabaro yanjye. Don't you know I got hit by the ball? Naguzko bari yawe nkubise ntabyo nabonye. Come on, give it to me. Amabaro yanjye. Now you know it. Kuba ubimenye. Going to say sorry? Okay, nyakimbabazi kungubise baro nyakimbabazi. Well, I didn't see you get hit. Ako ntabwo nakubonye bare gukubitana mpamvu ko akimbabazi nimwe ihari. You might just be making it up. Ahubwo asanga ujya ngo ubihimbe nkwa akimbabazi kugira ngo umve ko nakwinginze. I even lie about it. None nakubeshya ngo ubeshyira iki? It is you, of course. Nyine wambeshye. Kare musubize. There's your ball. Dore ko gisa. Jerk. Fata baro yawe waruntaze. Durangije mwegerwa Christian. Uramukanga. Oh, Okay. sorry. Okay, Paul noneho. Is that okay with you? None ratuje kunkubwiye ngo Paul ubwa mbere nabyanze kubivuga. Yesu kikoza. You're so rude. Uri mubi gusa. Dore ko kagisa. Karivumbura. Mugeze kwakagiye. Abandi bose barambwira ko geze karamupize ngo ntacyo avuze cyo ntacyo ari cyo. Gafite umutwe ufuze my friend. This ni kamera ngo mugeze usukara kana kamenya sasa mugeze kakaja kono kwandi ni Clara. Afite ejo mugeze amarushanwa mugeze ahuza ibigo. Yaje gose akora ugiye mufasha mugeze abaya kwiga. The competition that I'll be joining in. Mama ejo mfite gose kujya amarushanwa mfasha basi nkabaniga. Okay. All right. What do we need to review first here? Bakene ko ngufasha kugira ngo wiga iki nishaka kunyuzamo amaso review. Testament. Okay, we... Shama mugeze telefone yako yarasoni ya nyina. Hello? Yego. Yes. Old Testament. What do you mean? Ushaka ngo iki? Ndakumva. I think it was sent by Anna. Ndakeka byejwe na Anna. Oh, yes. Yego. Of course I can. Bari ku telefone buri gihe bari mu kazi bari busy.
Back, sweetheart. umwana cyane byenze umuntu umufasha mu kugira ngo yige umufasha rwose mugera mu kuba yakora muri devoir nako mu kugira ngo ayige akore icyo tangwa ni reviewing kunyuza amaso mugenzi by'ukushi babahaye beko rwose ajya mu marushanwa urunza abantu hari kumwitaho Let me help you. abanyeza ko rwose hari mpaka sikazi yo tanani mpaka sikazi Come on. Let me guess. kane Here, nekereza am I right? nomboze ni mamukwereje sibyo That she's going to take long on the phone again. ndabize ngo yagiye kuri telefone agiye kugenda avuga ibintu byinshi arutindayo I can do those stuff. reka ngufashe All right, fine. bakemfasha hanga You Check see? if what's on there is right. nyene rwose manze nitozo bijyanye n'isezerano rya cyaro ryo muri Bibiliya Old Testament Yesu yakora ari mugenzi mara ari rwose na se wabo nako ni nyirarume uvukana na nyina bwakaje afunyenze uyu mwana You just continue what you're doing, Mara. komeza rwose wiga mwana muto Uncle, we don't know. I might still be a scholar until college, right? rwose uncle rwose nakeka buri munsi umwe nzakomeza nigenda na muri university muri college nkomeje kwiga neza Happens, we'll have a good life because I'm very kandi sure. ma rwose n'izi university nyina nawe na mama na papa tuzagira ubuzima bwiza bw'ahazaza Mara, mara you'll go far, I'm sure. ndabizi rwose uzagera kure mu kwiga kwawe uri umuhanga mugenzi kareka kari konyine One more time. ikindi Genesis, habanza itangiriro Exodus, kuva Leviticus, abarewi Numbers. ibikubara What was that again? This hari ikindi n'iki Right, Deuteronomy. harimo amarira ya Yeremiya amaganya ya Yeremiya that was good. Hey, listen, you two. yewe mwumve mwebwe babiri Noisy. kumwe kusakuriza I'm studying here. ntabwo musubiremo kwigira hangane ndimo kwiga Me. You got yamugeze aratongana hangane Clara barimo kumusakuriza Clara? ni umushiha Clara. Desiree, do you think that you could help me with my studies? Desire cyaka wamfasha mu kwiga kwanjye ko nyine kugira ngo ndebe umuntu abamba afasha muri etide I just need to review for the nyine competition. rwose ko nitwongore imyitozo mbere ko njya mu marushanwa yo nzajyamo ejo bundi hanga competition I'm at a party right yewe ndi mu kirori Come with us to help wihangane ndi mu kirori nagiye muri bwate us. ngina ko duserebure karabaye mugenzi inshuti mbi ntago afite umuntu bigana ababyeyi ntabahari bari mu kazi ndetse mugenzi n'inshuti ze yakabaye bigana nazo ziba zibere mu minsi mikuru mu birori ni Desire Oh, kakaje ku ishuri you walking like ngeze tuyasasa mugenzi byaka kujya tugakakona ku ruhande mugenzi kuri gereza haruhari ko mugenzi ise wa mara arafunze What do you mean nothing? I know something happened to you. mugenzi naje kumusura ni nyina w'umusore Why, son? mwana wanje mugenzi nyina wa Gari musore twa Gari What happened? yagenze bite Fight. nararwanye ejo bundi ahangaha What is it with you, Gary? ese Gari mwana wanjye mbize bite To do those fights? kuki utegura urwana I saw something on the papers. nabonye ibintu biri ku mpapuro Take it. bigaragaza delivery y'ukuntu yabaye mu kirere byandakaje It's not important. ntabwo ari ingenzi kubikubwira No, my son. mwana ajya kumva Your ngubwira parole, all right? ufite kumbwira It might get affected. kwagize icyo nanjye cyambaho mwana wanjye You should show them that you already are. ndakeka rwose nicyo gihugu wereka abantu bose uwo uri we ko wakuze Shouldn't it be that way? siko bimeze You can be free again and finally go home with me. kubera rwose mwana wanjye umunsi umwe uzajya twongeye dutahe nyina twongeye tubeho neza twishimye Isn't it that? siko bimeze Really want is to go home and be with ushaka us. ko dutaha nyine twongeye tubane mwana wanjye ndagukumbuye Is that right, son? sibyo mwana wanjye Don't worry, Mother. mama agira ikibazo Soon. umunsi umwe uzagera ntahe azaza See you. kandi agusezeranya mugenzi ni Gari uyu ni nyina sasa mugeze ku kurande mugenzi wasaga aho mara yicaye mugenzi Clara yaje imbere yitonze urebere filme sasa Mara. mara Clara I think you're right. ndakeka ko byavuze ni ukuri You should be studying for this. twebwe dukeneye kugira ngo dufatanye hamwe twigire hamwe You? Of course it is. Go on, sit down. ese ari mpamvu gihe kibazo nyuma neza twigiye kutwiganya ndetse nta kibazo rwose mwe twige ko bakica mugenzi urebere filme mugenzi ngo nta muntu wigira agirwa n'abandi What is it you want to do first? Let's kintu do. twige cy'imbere y'ibindi twige mate I'll dictate byose ko bakize mugenzi bafatanyirize hamwe the vertex of bombi rwose bajya gusabikira ikigo cyabo circle. nta kundi Can you check if this is right? mugenzi mara nta kibazo cye nandi birye Teach you. n'umwana mwiza ahanga mugenzi bimunaniye akamufasha rwose akamusobanurira Right? There, that's right. mugenzi Clara yari yinangiza gusanga rwose inshuti ze nawe zamugeza Who led the torch? B, the Earl of Lucan. Good. I got it right. yeah It's my turn. Frederick Engels collaborated. A. B, with Karl Marx on the Communist Manifesto. Correct. mugenzi rwose baravuga rwose ibyo biganiro byo namwe nimwumve We're already done. We're done. turarangiye kwiga rwose birarangiye byose Are you sure you don't want to go to our house to ese kuko ntabwo ushaka kuza ngo twigire iwacu mu rugo iwacu ndatewe ya Here,
I might not feel comfortable there. rwose iyo ndi mu rugo iwacu niho numva nisanzuye iwacu mu rugo. Except for me and the housekeepers. And your parents? Bande mu rugo njyenyine n'abapagasi bo mu rugo ntabwo nyamara kumwe n'ababyeyi uretse kubera iki? That they're still busy at work. Ababyeyi banjye bafite akazi kenshi ko gukora. Always come home late. Baziteka batinze. Barely see each other anymore. Nta nubwo mubazo mumeze n'ababyeyi tukibonana ko baza naryamye nkabyuka batarabyuka nabo. But you, don't your parents worry if you get home? Ntabwo ababyeyi bajya bagira ikibazo iyo with my mom. Njye mbana na mama twenyine. He knows we're both studying here. Kandi arabizi ko nyine ko niga hangana nawe hari twiga. Lucky with my mom. She's kind, understanding. Yego se n'umunyamahirwe mama wanjye ni umuntu w'umunyamutima mwiza aranyumva ntabwo cyo dutongana n'umwana mwiza. And my dad? Kandi papa wanjye. Here. We ntago hari. He's in prison. Arafunze mugenzi kamugije ukuri. Kubera iki se kandi? Isn't he a prisoner in jail? Arafunze ko ari muri gereza ndati yego. Got locked up when I was still a baby. Data bamufunze nyine uruhinja nyine umwana muto cyane ntaravuka. We know him that much. Ntabwo muzi bigiye kure. We rarely even see each other. Tubana rwose gace gashoboka. It's a reason for not seeing you, unlike my parents. They are around. Ni mene wende mwana yaguhaye impamvu tumubye mutabonana isobanutse ko sinkanjye giye abanyira bafite gusana ntabwo nabonye mbabona na rimwe. See them. You know, I think you are really lucky with your parents. Ahubwo ndakeka uri umunyamahirwe ko n'ababyeyi bawe. Because they're only working just for you. We barakora bakorera wowe. So parents ariko ngiye nkanjye is best for their child. Iteka ababyeyi bose bifuza ko abana babo bagera kuri byiza gusa njye abanje baribone njye ntibishoboka n'abakene. With your mother? Yes, you're right. I really agree with that. Yazaganiriyemo rwose nk'inshuti. Nyuma y'iminsi myinshi bashwana. Ndebere filime sasa. Filime zike Marakarara. Rwose ku munsi w'ibizamini rwose wakageze nyirizina. Bafite rwose kujya muri competition bigeze mu marushanwa. Bahagararira ikigo cyabo cya Apostles Academy. I have to win. I always win. Umva ngomba gutsinda ko iteka ryose ndatsinda kuva nabona n'umwe nyatsindwa. Yes, of course. Even in hopscotch or any games played as a... Yes, imikino yose ukina uratsinda ndati yego. Umutsinzi niko nicyo namenyereye ko nakuze nkora. The games we play. All right, one time I'll teach you. Okay, basi umunsi nzaza kwicisha dukina imikino yacu. Games you rich kids play. Rwose dukina imikino y'ikibari ko nzaza nkwereka ukuntu dukina bagenzi bakora n'abana batoya baragana rwose ibintu bisanzwe. We are a team. Mugo takora nk'ikipe nyine sibyo dusenyera umugozi umwe. Ntabyo kuvuga wenda umwe ararusha mugenzi we sibyo? Mugenzi ko bakaje ni Mara na Clara bana babiri. What percentage of the earth is covered by water? Nemumbwire percentage nyabaki ku isi ndimo amazi menshi. Yes, that's right. Ndayizi. Ngeza ko barayivuga. Yes, de la Serna. The answer is 71%. 71%. 1% is the correct. Niyo kucyo cyo maragikoze. Kugeza amarushanwa yatangiye. Bageze ngo ku isi ni hari amazi menshi kurusha ahandi. Nahangamye zo batsikira ikibazo. Yes, Acts of the Apostles Academy. The three parts of the atoms are ibintu bigize atom ni protons, neutrons na electrons. Barasubiza. The correct answer. Congratulations. Batangiye gusa kuba batsinda bafatanyirije hamwe. Clara mugenzi na Mara. Yeah. Baracyabazwa mugenzi. Best describes two angles with 90 degrees as the sum of their measurements. Yes, Acts of the Apostles Academy. The answer is complementary. Complementary. Mugenzi angles usanga zifite rwose nuzaza za 90 bavuga complementary angles nuko the summation is 90. Baratsinda rwose bafatanyije hamwe uzagusanga mugenzi arimo kuba yarakara. Desire have an angle of 52 degrees. Hari infuni unuza triangle ifite rwose angle imwe 52 degrees na 48. The angle of the remaining side. Ese yo side sigaye bingana gute? Angle ya bingana gute? Yes, one Hyman. What is your answer? 60 degrees. Abamugeze bavuga 60. Degrees is a wrong. Icyo mwakishe ntago ari cyo. The Apostles. Abandi ko kuri Apostles. The measure of the remaining angle is 80 degrees. Ni 80 sigaye angle imwe. Our correct answer. Mwagikoze. Mugenzi n'abahanga bigenzi bari bahuje. Ni Mara na Clara. Mugenzi batangiye kuba inshuti. You shouldn't be cheering for Mara. Umwana gufite kuvuza inzira ku bwa Mara. For Clara. Mara ni umutindikazi ntago ufite gufana Clara ndatewe ya. School is winning, okay? Ngenda fana ku mpamvu z'ikigo cyacu kirimo gutsinda ntago mfana ku muntu runaka. Atunyeze iki kigo cyacu ntago ari umuntu runaka. We have two remaining schools. Hasigaye ibigo bibiri byonyine. We have a tie between the Acts of the Apostles Academy. Hari ibyakozwe n'aba Apostles binyuze Apostles bari intumwa byakozwe n'intumwa n'ikigo cyabo cyita Artisan University. Kandi hanga gose ikigo bita Artisan University. The teams will decide whom they choose to be the representative
that will answer the final question. kandi ikipe imwe yahitamo muri bombi ko ari babiri umwe muri bo ni buhagarare mugenzi we kugira ngo asubize ikibazo gisigaye. Most of the questions umva maragenda ngende ntabwo nabishobora. were math and science. Oya Clara agenda nawe. None for the literature and Christian life. Aren't you better at those? Nabizi ndakeka ibintu bijyanye no kubaza ibintu bijyanye n'iyobokamana urandusha agenda bari usubiza. I'm afraid we might just lose. Ntabwo ndakeka ko ushaka gutsindwa. Why don't you go on? Ese wagiye. At least if we lose, nidutsindwa I have you to blame. nzabikubaze. Do it. Nawe jyewe inyoshya. Nawe nzabikubaze. Mugeze byishimo byo bikomariza umugenzi nta gushwana baharirane. Go. Mugeze umwe natsinda bombi barabatsinze. Yeah, mugeze ko Clara yakaje Clara. Delivery nuko bamwise. Mugeze rwose ngajya bakora kwazo bijyanye n'iyobokamana. Okay. Christian life. Tugiye kwazo bijyanye n'iyobokamana. What is the 33rd book in the Old Testament? Muvuge igitabo cya gatatu mu isezerano rya kera. What's going on? Third book in the Old Testament. The Bible much. Yewe ntabwo Clara azi ibintu bijyanye na Bibiliya. Ntajya akunda kuyisoma. Kabaye sasa. Clara wabikora. Yes. Yizere kuri butsinde. What is your answer? The answer is the book of Amos. Ye ndabona ari Amos. Sorry, that is incorrect. Amos is the 30th book in Amos ni igitabo cya 33 cya gatatu ni 30 muri Bibiliya mugenzi igitabo. What is your answer? Oya asubiza iki? Kabaye sasa. The 33rd book of the Old Testament is the book of Micah. Ndakeka igitabo cya gatatu muri isezerano rya kera ni Mika. Karabaye sasa. For the win. Aratsinze. Nibyo ko byavuze n'ukuri mugenzi yavuze Mika. Aratsinze mugenzi. Yeah, mugenzi mu isezerano rya kera Old Testament. Mugenzi ko bagatsinze. Mugenzi bwa mbere bafatanyije hamwe baranakirana mugenzi ko cyabo cyaratsinze cya Apostles Academy Apostles. Bakse Mara Clara. Ndimo kureba. Aracyari junior mwumva. Ndetse mugenzi ngini Visual Base. Katurebe sasa. And you Clara could answer the question. Mugenzi gusa ko mu rugo gusa bagatashye batsinze bwa mbere. Not only was Clara the best, Bose bafatanyije hamwe bombi batsinze. also answered half of all the questions there. Hey, I agree with that. Yes, you're good, Carlo, my love. Gusa mugenzi anga gusa umwana wari umuhanga byanga byo kandi nasubije byose undi yagiye gusa kuza umuhanga undi risubiriza. Could all celebrate together. Wow, thank you. Mugenzi afite guserebura nk'umuryango bwarimo kumwe kugatsinze n'abakene gusa mugenzi bawe mu kintu bwabo babwishimiye. Tomorrow we will be having an Ejo award. tuzahabwa ibihembo by'uko twatsinze. It was requested by the principal. Gusa bavuze ngo bakeneye ko imiryango yacu bihariye kugira ngo dufate ibihembo nayo ihari. Can you come tomorrow? Ese basi mama ejo uzaza? Of course I can. Ntabwo nahagana mwana ngenzi abo mpari rwose nugira ikibazo. My daughter. Hey, Mugenzi niyahakana afite kuba bari kumwe. when they give you that medal, Niba guha rwose uwo mudari clapping nanjye nzaserebura twishime rwose nka so wanyu nako onkira uhari. Well, of course I will be there, okay, and my date will be Carlo. Nanjye uwo munsi nzaba mari maze mubone ko ndi danje. Sago sanga hari uwijya hanga. Inshuti y'umuryango yewe aconguriya. So let's dig in. This is the first time that our school has won the championship. Rwose n'ubwa mbere ikigo cyacu gitsinze mu marushanwa. we're really proud of you, Clara. Rwose kandi turakwishimira mwana wacu. Tomorrow, will you be able to come? Ese ejo muzaza ko nzaba ari umunsi mukuru rwose bavuga ngo nibaduhembe ibihembo ngo bajye baze bahari ngo bari kumwe n'abana babo. Tomorrow. Ejo mfite akazi And come. ntabwo nzaboneka mugenzi se umwe w'umukobwa n'umuganga. Very Clara. Rwose afite business nyinshi abarimo. This earth Umukire. could have made arrangements. How about you, Mom? Mama se basoza abo hari. Clara, I have these meetings with Clara clients rwose nanjye ejo mfite inama z'urudaca zikurikirana. one after the other. Ndakeka ntabwo nzaboneka. Sorry. Yeah. Your school is really very beautiful. Sasa abantu mugenzi ko bakaje mugenzi Clara ntabwo bagiye bari buboneke gusa Mara Studying. nyina yaje nyirarume yaje. They all your classmates? Oh yes. Ese bano bose muri ganote rwose turigana. Nervous. Look, you see that, Susan? You'll know they're rich. Their skin is so beautiful, so fair. Don't be so loud. Mugenzi ikigo bano bose bakishima ikigo kidasanzwe ikigo rwose kimeze neza rwose kidekoye neza imyiteguro yose imeze neza. Also did her part. Yeah. Did it fine. Is she your cool classmate? Oh, Mother Suji, she's okay. Mugenzi Clara hakuno rwose nguko yakaje ntabwo agiye bahari mugenzi urimo kumuberekana imara ati murebe Clara ngo yatwigana nayo twanakoranye ibizamini turatsinda. You do? Oh my, I will drag her by her hair. Just relax, okay? Tuza abahanzi basobanuka tuza tuje bo bwabanyije akavuyo. Godchild to get hurt. I'll be back. Mugenzi ko Mara nako Clara Good yakaje. that you're already here. Mara nishimye kuri ahanga. Mom, this is Clara. Mama yongere bita Clara no turigana. My mother Ciji and my uncle Carlo. Oyongere mugenzi wanjye bita Sigi na oncle wanjye Karo. You are so beautiful, Clara. Clara rwose uri mwiza. Mugenzi ubwambonyera mwishimiye. Mugenzi cyabe nta kindi. Rwose anga afite gutanga ibihembo babiha abanyeshuri. Ese mugenzi Clara ugiye barahagera katurebe. Nimucikwe. Mugenzi wako bahamagaye gusa batsinze.
nubwo se ibigo byagiye bitsindwa kujya birushanwa batambuke byanze gusanyisha babiri bavayo ni Clara na Mara Clara babiri ko bombi byanze amazina ngayo nyose na filime Mara na Clara mugenzi byishimo ni byose akono CG yaserebuye nakaro mugenzi nyirarume w'umukobwa wa Kamara bose mugenzi na Christian hari bose mugenzi barenga abanyeshuri gusa mugenzi Clara nta byishimo nago ababyeyi be bahari mu filime sasa To join their daughters on stage and present their award. mugenzi kwa byakurgiriya mugenzi umubyeyi wa Nuzaratamutse umubyeyi wa Mara wa Clara nawe hari azamugeze kugira ngo sahembwe n'umukobwa wayihebereye bari kumwe bombi esa mugenzi wa Clara baraza mugenzi ukagenze bakitaga Mara Clara episode ya 3 naho ubutaha mugenzi muzacikwe esa mugenzi we basaza ababyeyi be mugenzi ducike twinshi cyane ducacana tukarangije mugenzi arabarebye agacari karamwica we nabyeyi mugenzi baje Nyaya bas ese mugenzi baraje nimucikwe ngeze cyakomeza Bax Mara Clara nimucikwe mugenzi episode ikurikiraho turacyahari wagakunze mugenzi filime ngaka hamagara 0787 31 43 cyamyezo magana none 07 28 51 43 Maria Clara cyamyezo Mara Clara cyamyezo kubyumva Nyaya bas. Who is this new student? Some scholar from the slums? Mara. Mugenzi bari bahanganye ntabwo nzi biherera hehe batamye ku inshuti nakundi Oh, Mom, you don't have to do that. batangiye guhuza Can't even scream at a rat. Who is that? He's called the lover boy of the South. He's big time here, a VIP. Nyaya It's really hard to be in that school. iracyakomeza They're all moody, and even the girls, they're all acting weird. The good thing is I met 2 good friends already. Santos. Mugeza Junior mwumvaga ndetse mugenzi ngira Visual Base naho ubutaha It was an accident. Desiree, stop it. She said it was not intentional. Stay away from us. So, do you like that girl, bro? No way! You're not even my type. I'm very disappointed.